Danas idemo u Eduro izabrati ormare. Biće preuzbudljivo, znači izabrat ćemo materijale, boje i sve ormare koji će biti u stanu. 2 u hodniku, 1 u spavačoj i 1 u mojoj sobi, znači 4 komada. Tamo će nam pomoći njihovi stručnjaci kako bi izabrali ono najbolje. Tako da pođite s nama. Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan! Dobar dan, sjedite. Evo ga. Već znam da želim ovo. Ovo bi bilo top za tebe, ovakav ormar. Jel da? U spavačoj sobi. Da je ovako složeno bilo bi to. Sad smo na mom, jel tako, ormar? Da. Osmislili smo kako će ti ovdje izgledat košara, poviše toga ona ladica za nakit. Sad eventualno možemo vidjeti da li ćeš nešto mijenjati. Ovo je naš prijedlog. Ovo je dio sa cipelom. Ovo je onaj kutni dio, tu. Jedno bih htjela policu malo dužu i širu, za neke veće torbe, za nakit i tako to. Tako da ovo ste sad super napravili. Da, i to bi bilo dobro da je tamo u ovome dijelu iza snimanja. Predviđaš sebi za snimanje da ti se to vidi. Da, zato što će stol biti ovdje, tako da se ovaj dio najviše vidi. Da li ćeš ovdje da ti dodamo još jednu policu ili ovako ti odgovara da imaš malo mjesta za neke veće stvari? Znači to mi je top, to mi treba. Ova, super da ste mi stavili ovdje, to je ona izvlačna. Ta izvlačna za nakit koja ima staklenu policu gore, kako bi vidjela od gore sve što ti je unutra. I onda mi je ova izvlačna, jel tako? To je ona ovo tamo gore. Ovako, jel? Da. Mogu? Može. Kužiš kad sam ja niska? Da. I to treba. Ladica za nakit, ona ti je ovako nešto. Savršeno. Da? Jako sam uzbuđena oko ovog, najviše ljudi. Napokon ću imat pravi ormar. Znaš koliko mi je svoje to mjesto. I želim ovo ovako za haljine. Da, za duže stvari, za duže neke stvari. Ovo mi je za Ovo je hlače isto. za hlače. To ću isto imati, jel da? Da, to smo stavili na onome drugome dijelu. Ovo su nekakve košare, ako treba to ćemo lako dodati. To ćemo staviti u onaj ormar za spavaču sobu, jel tako? Za spavaču sobu. I on će zapravo biti ovak sličan. Jako sličan, da. To je ono što smo pričali, da tu je prozir na ovaj dio, samim time unutra taj ormar nakjeva dosta onako urednu osobu. Goran, nemoj da ja moram spremati taj ormar svaki dan. Gledaj proziran je, znači mora biti savršen. Sve složeno. A najbolje da bude prazni, jer me žao. Da, ne, ima previše stvari. Mi rekla da imaš neke roze dijelove, imamo 2 prijedloga, ili ići ovako na nekakvu boju orhideje, ili ići sa bijelom, klasično. Ove druge roze ti ne bi sugerirala, previše su dominantne u prostoru. Ne, ovo je previše. Pa sad evo malo pogledaj šta ti se više sviđa. Gle, ja sam mislila, mislim da je ipak bolje da idemo s bijelom, a da rozi budu detalji. Da. Tipa rose gold, onak za štepih, stolica, luster i takve stvari. Da, jer imamo to će preuzeti onda. Imamo dosta i ove opreme koje smeđe boje, pa onda bolje da idemo na bijel. Da. I to će svi skupa onda ići super jedno s drugim, tako da... Može, i kad se stave detalji i to... To pričamo o mom garderobu. Šta ćemo sa ormarima u hodniku? U hodniku smatram da bi najbolje bilo kad bi išli na ogledalo kao vanjski dio. Ovako? Tako je. Kako bi se mogli pogledati prije samog izlaska iz stana. A ovo mi je savršeno. Nije ovo normalno. Ovo je metalik ogledalo, koje je isto tako dosta zanimljivo. Imamo metalik i sivo, i smeđe. Ovo mi se sviđa. Da, ovo je smeđe. Može, tako smo mislili. I ovo je jedan jako zanimljiv dekor, mango. To smo vam htjeli sugerirati za hodnik. Dobro. Kako bi mogli još neki detalj dodati da malo razbijemo? Ili to iznenađenje? To ćemo pokazati na nacrtu. Ajmo nešto da ostane iznenađenje. Da, imamo nešto što niste do sada vidjeli. Može. Ajmo vidjeti šta imamo od ostalog asortimana. Ajmo. Kauče, to je novost u našem asortimanu. To znači isto imate? Kao i krevete.
stolice. Ovdje se ponovno vraćamo na ormar. Standardna varijanta opreme, tu pokazujemo različite boje okova o kojima smo pričali. Nešto od toga. Može i crno, to je isto dosta moderno. Iznenadite nas. Da. Ponudi imamo i kuhinje. Talijanski dobavljač kuhinja. Radi i proizvodi samo za Eduro. Znači ovdje imamo materijale, krevete, Za krevete, za stolice, za cijeli tapecirani namještaj. Ali ja vama predlažem ovu boju. Prekrasno je. Nama se to sviđa. Kao konjak, narančasta neka. To dolazi u Basicu ili? Da, ovo su Ovo je basic, basic materijal. a ovo su više premium materijala. Ali ima veliki izbor, tako da sigurno ćete Nice. pronaći nešto. Teško se odlučiti. Da. Još sam vam htjela pokazati sklopive krevete. To je ovako dosta interesantno za male prostorije koji imaju u biti nedostatak prostora. Pa evo, možeš Sonja ti otvoriti, zatvoriti. Šta, ovako? Da. Samo zatvori. Čekaj. Jao, genijalno. Znači kad se zatvori Ovo pokazuje je se... super Da. rješenje. Za mali prostore, znači za neke male dubine, zauzima samo 32 cm, a unutra je pravi krevet koji ima sa sobom pravu podnicu i pravi madrac. Wow, super dobro. Tako da je to u biti pravi ležaj, Baš je funkcionalno. pravi krevet. Super. Da, koji se u biti u par minuta rasklopi. Ma, u kojih par minuta? On je gotov. Da, u par sekundi. Super rješenje. Super, je. Da. Za mali prostor odlično. Za neku manju sobicu, gostinsku ili nešto. Odlično rješenje. Upravo treba stići gospodin iz Edura koji će nam izmjeriti ormare. Idemo ga pozdraviti. Dobar dan! Dobar dan, pošto Evo ovako se pozdravlja. Uđite slobodno. Hvala. Šta ćemo danas napraviti izmjeru, jel? Danas mjerimo vaše ugradbene ormare. Super. Malo ćemo popričati, uzeti mjere. I tako. Veselim se. Ajmo vidjeti. Ovdje imamo prvi ugradbeni ormar skroz na ulazu. Ovdje. I ovdje će biti veliki sa 3 vrata. Da, tu sad ima svega. Ali... I naravno gore spavača soba i moja garderoba. To je kao neka točna izmjera. Znači ovo je precizna izmjera. Na milimetar. Recite nam šta sad to radimo. Mjerimo kuteve najbolje zidova. Kako se zove ta sprava? Digitalna kutna mjerka. Super. Ajde da vidimo kako ćemo sad to. Da vidimo. Ravno. Nas u ovoj sobi. Dobar dan ekipa. Danas idemo malo do stana pokazati vam kako namještaju ormare. Eduro ekipa će danas doći i sastaviti ormare, možda će mi trebati par dana, uglavnom ja ću vam snimati cijeli postupak. Imamo sve skupa 4 ormara za složiti, 2 u hodniku, 1 u spavačoj sobi i 1 u mojoj garderobnoj sobi. Tako da bit će uzbudljivo, pratite sve, možda ću i porazgovarati s nekima od njih. Vidjeli ste već kako su izgledala 2 stadija prije koje smo imali, znači odlazak u njihov salon, planiranje, nacrti, biranje materijala. Nakon toga su njihovi ljudi došli u stan izmjeriti sve i sad idemo na 3. dio, onaj neuzbudljiviji. Zapravo najuzbudljiviji je onaj na kraju 4., a to je kad bude sve gotovo i kad ću slagati stvari u ormar, kad napokon možete vidjeti kako to sve izgleda. Evo ga, ludnica je već počela, u stanu smo, majstori su došli kao što ste vidjeli, a ovdje nam je jedna specijalna draga gošća, Mila, direktorica marketinga i prodaje u Eduru i zapravo stručnjakinja za ormare, tako da će vam ona objasniti koje ćemo sve raditi i šta. Mila, šta ćemo raditi kod mene ovoga puta? Za Sonju smo pripremili na ulazu ormar u koji će pospremati cipele, a ujedno ćemo
sakriti nesavršenosti toga zida, znači to je nešto što je uobičajeno u svim stanovima, bojleri, izvodi za cijevi, plinska brojila i tako. Tako je, tu s ove strane imamo to, a šta imamo s ove strane? Ovdje opet sakrivamo nesavršenosti, točnije tu ćemo u ormar staviti bojler, ispod toga ide mašina. I osmislili smo da tu bude na ulazu, to jest na ulazu i izlazu iz stana, ogledalo kako bi se Sonja pogledala kako Pa izgleda. mislim, hvala Bogu Mila da si mislila na to, naravno. Gore nam je soba, moja, ajmo gore. Ovo je najvažnija soba. Apsolutno. Najvažnija soba. Ovdje će biti garderobna znači, soba. ovdje će izaći mnoga videa, a pozadina svih tih videa biti će naš ormar. Tako je. U kojemu smo stavili zaista široku paletu proizvoda kojih imamo, znači luksuzne opreme, ćete sve vidjeti. Znači, bit će savršeno. Ovako će ići u L, vidiš kako ti sad stojiš, sve. Tu jedna prednost koju mi imamo, osmislit ćemo svaki kutak da bude zaista maksimalno iskorišten. Tako da dok Sonja sjedi i snima, Da, se ovdje će biti. zaista nešto prekrasno. Ok, ovdje je još kreativni nered, ali kad vam pokažemo kako će to sve izgledat, bit će wow. Da. Jednak doslovno ćemo imati i one izlačne ladice, jel tako? Ladice za nakitu, pišu. I to je baš vaša specijalnost, jel tako? Da, znači mi smo usmjereni da bi vama vaš prostor osmislili na onaj vama najprimjereniji način. Znači, logotip je naše Eduro, život po mjeri, znači da se u biti mi prilagođavamo vašem životu po vašoj mjeri. Kao što ste se prilagodili meni, sve što sam ja htjela, vi ste meni to omogućili, koliko god je bilo možda, znaš Sonja možda, ali ajde, sve ćete mi napraviti. Nije lako, ali sve se da. Rezultat će biti sigurno uspješan. Idemo pokazati još spavaću sobu, jel tako? Ajmo. Evo nas u spavačoj. Da, ovdje imamo poziciju za još jedan ormar. Tako je. Koji smo napravili sa prozirnim staklom, znači on će zahtijevati vašu urednost. A to znači, pošto će to biti Goranov ormar, Da, će biti teško. Znaš šta, sad ima da svaki dan bude ormar pic-mic, jer ja ne mislim gledat neuredno To je unutra. zaista nešto atraktivno, ali zahtjeva da Je. unutra sve bude složeno. Krevet je posebna priča. Krevet, Krevet će biti zaista nešto posebno. Još malo pa gotovo. Izvolite potpisati da list. Ovo je jamstveni list koji vam Eduro daje na svoje klizne sisteme 10 godina garancije. Wow. Ovdje su police za cipele ili već kako želimo, možemo si pomaknuti znači svaku policu gdje želimo pošto su rupice. Kako je lijep materijal, wow. Malo ga otvoriš i on se sam kliže. Vidi, ovdje su sakrili i cijev, oko cijevi su napravili znači police. Tada! Top. Ovdje su sakrili cijeli bojler i ovdje će ići veš mašina. Ovdje imamo jedan dio za onako duže haljine ili kapute, usisavač i takve stvari. Gore za možda kofere, pošto imam puno kofera, treba ih negdje smjestiti, posteljinu i takve stvari. Ovdje će biti za vješanje jakni, kad dođu gosti, i još nešto cipela stane, uglavnom moram vidjeti kako ću se rasporediti. Montiran je ormar, ovo je u spavačoj sobi, znači potpuno je različito od onog mog
u garderobnoj sobi i onih u hodniku. Htjeli smo sve različite i ovo će zapravo biti Goranov ormar, tako izgleda muški, jel? Pošto ja dosta imam mjesta u svom, ali savršeno. I još neke stvari fale, ali to ćemo nadograditi sad kroz par dana. Prekrasan klizni sistem, staklo, savršena boja. Ok, idemo pogledati što su dečki napravili u mojoj garderobnoj sobi. Jako uzbudljivo. Prvi pogled na moj budući ormar. Oh my god. Čekaj.